Kanang ya kisngi kipor, kading barhem kanang me apo ki mau bersiu barhem jong kathan diwar penusla. Kacing kermen, bat kacing jingmut, bat kacing bom aili kacing mut patrot, kanang ben klan shishu ya kitis nam kibadon apo ki klur kathan diwar jongi. Kat ba kidang busut ru yalade, syakacing syai, kababaro-baro kin sapit kemat pat yaka, hakaleng kepertai bat kacaj penriu baro kawai. Iba restun kong tani ila ai ka cingkren kendiat kensoj aga baya dairu bat ka koj ka khiakran ban mi syakman bandon benta ha kam ban khoj mariang dan kamru ban yo ya kamet ka bakoj ka bakhiakrat bah ong ite cerman jong ka seng rapsto te kumta ini rustar berkhat jengai ila simru da ka kabuk siar ban paikman sa syaka jingile kai sport kane ka jing tmu jong i kala urlong shisha de tan menen ka sngi hakan ri tarik ulber hau arjar arpau ar La pelong ru ya ka Fast Super 5 Futsal Women Invitation Tournament hakate ke jingle kairu ka repsto umkor unit kalayo rupanya kun persya bat kaya telun lang sport club. Hakan ke jingle kai ka baya khai ba baro arli kiliang kanong madan football club kala job ya ko umkor samla da ka bayo ban penkijar hadu kumba lai gol. Mereka umkor samla ka syuyo ban penpai tang kumba shigol. Kat bakalaj mendring unit kala job ya ka third place da ka pelim ya ka umkor veteran hakat tai vreka nalor chairman jong ka seng reps to central body iba restun kong tani ki bai wan bania simbenta bat pan saki ya kani kecing elek kai kan tubru ya chairman jong ka seng reps to umkor unit iper bak kong tani chairman jong ka reps to laj mendring unit iris kem kong wen ka kong basisha kong tani bat uba night star kong tani kum kinong penya jong ka te kecing elek kai Hakate ke jingele kai ke bala shupelong tang ban yo ban yesnok tin na benta kum shi parathan ka seng repsto kalala ban the ban weiru apdeng ki paj ba belin da ka shas a badru omba kinong shimbenta kin lej bat pathlino ndre kala airu ya ka nam ka buram halai benta ba kinong yele kai kidon la ka jong ka sap haring kadru ibuskit kum kadak ka jingkemen Bye.